Kedamtang Thedeponi Painkora Ketomarni, Diphu, Govt Higher Secondary School pathu aklam alom, Lokhimon adharon tumpen, Pliadowan Longria Mai tumpen Chebatir Piponsi, Rat chingrum amai pi pamanpo. Bangso rat chingrum amai kipaman ponalong, Mensing terang hinpen, Mai Chariponsi, Alisar Puaman pen, KAC, CM Dr. Tuliram Hangachetong Dun along, EM Madhuram Lekhe, EM Mongol Singh Timung, EM Kacherung BP, MEC Juning Timung, Board Chairman Mohon Tiso, Ghanderam Timung, Sarphu Lokhimon Sangkha Tiripia Mai, Lapen, Kurupo, Hempi, along Retin Pen, Kebangatum Pen, Chenglok, Ke Ongrun, Lokhimon Ke Koyaratum, Chetong Nusi, Bangso Mai along, Adi Pidu. Bangso Mai long alhia man man Gachetong Dun, KAC CM Dr. Tuliram Hanga Hinpen, Kaninje Ponatenke, Lokhimon adharon tumpu, An Gachingri Lapen, Appending Sumport Sitamil Langme Senchenam, Lasi, Lokhimon adharon tumta Karbia Tumadrom Lopusi, Nimjepon. Lasi, Kaike Asenkan Wangta, Lokhimon adharon tun Ratching Amapi, Kebadopon, Longjiapan, KAC Longpen, Lakin Koyatanga, Tipipon Pupusi, Rada Thengno along. Lamchak tipi tikangsi bangso rat ka chingrum amai mesen pen pachungpo 1959 anikan February 5 anikan chiklusi alang liphan kurusar buhokpon la soprang dalang li arnamen kelong aja kong penan raraphan than pachini lo daratum ban hokwe sa ke hokwe bangke Harokri sirkep ra phokera sirkep thang achek lo ni 5 ni February 5 ni se alang phan ke hok pono alang li kurusa lapen arnam pensi alang phan ke hirjumi gipi arnam se alang li phan bor gipi la sojoini pensi benana tum alang li phan kroilo Lokhimon adhorom kroi sing dangbong pen News Report KTV News.